Hi my people, mumaze kubimenyera ko tubagezeho update zitandukanye za hano mu Rwanda zijyanye n'igurishwa ry'abakinnyi muri uyu mwaka w'imikino turi kwitegura 2025-2026. Iyi sezo ninde uzayitwara? Hano mu Rwanda hakomeje kuba amakuru menshi cyane muri PR, aho ikipe ya PFC yamaze kubona umukinnyi w'igihanganye ndetse n'umutoza ufite ibigwi bihambaye mu makipe atandukanye y'i Burayi. Turaje tumurebe ni mu kanya gato, ntimurambirwe. Inkuru ya mbere rero tugiye kubagezaho, PFC yasinyishije umukinnyi w'Umugande uje gusimbura Tadio Ruwanga ndetse na Ismail Pichu baherutse kurekurwa na PFC. Uyu mukinnyi yitwa Ronald Sekiganda wakiniraga SS Virajogo yo mu gihugu cya Uganda. Uyu Mugande akina mu gihugu kandi yitwaye neza muri uyu mwaka w'imikino ushize 2024-2025. ni umukinnyi wari ngenderwaho. Indi nkuru amakuru yo kugenda acicikana nuko hari umusore wakiniraga PFC. Uyu musore akaba ari kuvugwa cyane ko yaba agiye gukina Rayon Sport. Ni umukinnyi mwiza cyane yitwa Kwitonda Rebaka. Ari kuvugwa ko umwanya we ubungubu hari muri Rayon Sport. Isaha n'isaha yashyira umukono ku masezerano. Uyu ni umusore nawe witwaraga neza, ubu twategereza tukareba uko bimeze. Ikindi, umunyezamu w'umunyekongo Brazzaville Pavenzira uherutse gusezererwa na PFC ashobora gukomereza urugendo rw'ikipe mu ikipe ya KMC yo muri Tanzania ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cya Tanzania, hariya hakurya mu baturanyi. Kandi AS Kigali nayo ikaba yatangaje ko yatandukanye n'umunyezamu wayo Hakizimana Adolphe, akaba agiye gusinyira ikipe ya PFC, akaba azafatanya n'umunyezamu wa APR Pierre bakomeza kurinda izamu rya Club Giant muri mwaka w'imikino ugiye kuza 2025-2026. Kandi ikindi mutamenye nuko umutoza Mashami Vincent yamaze gusezererwa n'ikipe ya Police FC. Yaramazemo imyaka 3 ikomeye, aho yigeze no kuba umutoza wagiye uhiga abandi mu minsi atandukanye, ndetse akaba yaratwayemo igikombe cy'amahoro muri iyi myaka 3 amaze muri iyi kipe. Indi nkuru ni uko rutahizamu witwaye neza Habimana Yves ukinira ikipe ya Rutsiro FC ari muri ba rutahizamu bagize ibihe byiza muri sezo ishize. Uyu mukinnyi ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Police FC kuko asoje amasezerano muri Rutsiro FC. no gutegereza tukareba ibyo ari byo, bishobora kuzagenda neza. Indi nkuru kugaruka ni umusore witwa Hakizimana Zuberi ushoza amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport nyuma yuko agiranye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport bikaza gupfa kubera umutoza Latif utamwifuza, dore ko no muri Mukura batumvikanaga. Ubu kandi umutoza Latif akaba yaramaze kuba umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro. Ubu n'ikipe ari mu biganiro n'ikipe ya Polisi ndetse na AS Kigali, ariko nanone ikipe ya Mukura ikaba ishaka kongerera amasezerano umusore. Ikindi kandi uyu mukinnyi ikipe ya Kiyovu Sport nayo ikaba imuhanze amaso. Indi nkuru iri kugaruka ni inkuru ya myugariro w'umunyasenegal Oman Ning yatangiye gushaka ikipe azerekezamo nyuma yo kumenyeshwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ko batamufite mu mibare yabwo. Uyu munyasenegal Oman Ning aracyafite umwaka umwe w'amasezerano, ariko Rayon Sport isanga kumugurisha byaba byiza kubera ko ibyo imutakazaho ari byinshi. Bivuga ko uyu mukinnyi yaguzwe ibihumbi 30 by'idolari mu gihe ahembwa 1,200 cy'amadolari. Noneho update transfer. Indi nkuru iri kugarukaho cyane n'umukinnyi wo hagati ukinira Marine FC Hosiana Kennedy wahawe ubutumire bwo gukora igeragezwa mu ikipe ya West FC Armenia
izatangira tariki y'10 Nyakanga 2025 ikazamara ibyumweru 2. Uyu musore yakiniye Bugesera FC mbere yo kwerekeza muri Marine FC. Yinjiye mu Mavubi mu mwaka wa 2019 mu byiciro bitandukanye U17 na U23. Amakuru mashya, indi update news. Ikipe ya APR FC irifuza cyane umukinnyi mpuzamahanga wo mu Burundi Henry Musanga ukina nka nimero 6 muri Police FC. Uyu Musanga ufite amasezerano y'umwaka umwe muri Polisi. Amakuru avuga ko Polisi yaciye APR FC asaga miliyoni 100. Ese yaba ari igisubizo kuri APR FC cyangwa ni nk'ababandi? Indi nkuru, Nkubana Malik mu biganiro bya nyuma na Bugesera FC imyaka 2 bayiteretse ku meza, ashobora kongera amasezerano muri ikipe yo mu karere ka Bugesera. Indi nkuru, Ombolenga Fitina official Rayon Sport yamaze kwemera kwishyura Rayon Sport miliyoni 30 akagura amasezerano y'umwaka yarasigaranye muri Rayon Sport akisubirira mu rugo. Asanze Hakimu Bugingo na Haji Raguha bageze muri Nyamukandagira, akaba yisubiriye mu ikipe mu rugo mu gihe muri Rayon Sport bitari bikomeje kugenda neza. Indi nkuru, Rayon Sport mu biganiro bikomeye na myugariro Nicolas Mwere ukomoka muri Uganda. Ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro byo gusinyisha Nicolas Mwere, myugariro y'umusu ukina muri Bull FC mu rwego rwo gutangira kubaka ikipe yitegura umwaka w'imikino 2025-2026. Uyu nawe yitezweho byinshi. Kandi n'inkuru biravuga ko myugariro wa Mukura FC Umukiza Obed na Ishimwa Abdul mu rwano bya nyuma na APR FC. Amakuru avuga ko management ya APR FC na Mukura FC bagiranye ibiganiro byihariye kuri aba bakinnyi mu rwego rwo kuba bakwerekeza muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasi Mitutu. Ibyavuye mu biganiro, Mukura FC yemeye igiciro cy'amafaranga azatangwaho Obed, gusa ntabwo twamenye aya nyayo bemeranyije, ariko haravugwa hagati ya miliyoni 22 na 30. Kuri Ishimwe Abdul we nta kigoye kuko asoje amasezerano ye muri Mukura FC. Victory Sport bafite amasezerano muri Academy y'Intare, bizafatwa nko kumuzamura mu ikipe nkuru kuko yari yaratijwe. Indi nkuru, APR FC yamaze kubona umutoza mushya w'umunyabigwi ukomeye cyane, ukaba yamaze gutereka amasezerano, yamaze gukiraho umukono we. Ubu byarangiye byose. Umutoza APR FC yagize ati tunejwe no kwakira Bwana Taleb Abdurrahim n'abungiriza be Shahid Mohamed na Haji Tayyib Hassan mu ikipe yacu nk'umutoza mukuru mu gihe cy'imyaka 2 ishobora no kongerwa. Tubufitiye icyizere kandi twizeye ko zagiza ikipe yacu ahisumbuye kugezaho. Baravuga ati arakaza neza. Amahirwe masakuru y'umutoza. Izo neza update twari tubafitiye. Ndagushimiye wakoze subscribe kuri Prana TV, nawe utarayikora ndakwinginze ntugende utasigiye umusanzu wawe n'inkunga ikomeye.